Dalan, kinapudno ken biag. Naimbag nga oras yo amin papagayam. Inta ibasa ti Proverbio 28, versikulo 19. Adunto ti taraon tinagagat amanalon, ngem napanglaw tulatta ti mangdadael iti tiyempo na. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Tatang, masapa tayo maturog ha. Tapno masapa tayo matngagring. Apay ay apidong anak ka. Ada ka din napatag apapa namin ton bigat. Domingo inton bigat, tatang. Makimisa tayo. Saan ka di? Wen, ang mapay masapul masapa nga agring ay. Kalpasan nga mintipan na kimisa tayo. Mapanak ijay uma. Tay nakitaan dagiti mula tayo. Kan agdalusak matan Ay, talaga na laos ti kinagagat mo anak ka. Awan apulos ti maibagakken ka. Diyak kahit abay-bay anti kakaiso na pagbiyagan tayo. Ken pangalalaki ti gasgastusak nga agadal, tatang. Idong. Numabay-bay ang dagiti mula tayo, amangan numadadael da. Awan ti mailako tayo. Awan met pangalan iti gastusan tayo, tatang. Isu amasapol at taripatwag akanayon dagiti mula tayo. Aldawan anak ko, ayan ni ading mo. Kadno saan sapay matlabim mangon, nanang? Nakailad pa'y laeng. Anya, ay unay mo to ni Orle. Imbilin ko kenkwa na atulungan nak amang itulod ka dagiti linabaak, tapno makasingira kon. Ay nananang, talaga asaan pa'y abim mangon ni Orly? Nakaturog pa'y laeng. Ingka man reingan. Ado pa'y tinaskan nga aramidak, apaman ama i-deliver ko dagiti linabaak. Masapul at tulungan na ti kabsat mo. Ola, mabit lang nanang. Tariingak ni Orly. Naimbagtada kayo dito paraangan nyo, tataan no. Ay, sika magaya, Mel, babalasan ka. Ada masapul mau? Ni Pidong tataan no. Adda ko matigagarakan ko na. Ay, ada eje uma. Kalpasan ti panakimisa mi itay. Imay lang nagsukat na panan ije uma. Kasta aya. Wen, kuna na kami na masapol at aripatunan ng iti mula na. Tapno dalat ta pangalaan mi iti pagbiag na Kasta gayam. Anya ya ti gagaram ko ni Pidaw. Daytay ko malibro iti may nga asignatura mi ije pagadalan, tata. Angam sana bale. Agsubliak no madamdama. Agawid mat siguro amangal daw ni Pidong. Mala, wait. Agsublikan tulagan. Alla Orly, kunak man no kinadwaam ni nanang. Nakailad ka pa'y matla ditoy. Makaturturog akpay lang arot, manang Sandra. Anya? Ay por Diyos. Dandanin pangal daw nga makaturturog ka pa'y laeng. Anya nga iti maaramid ko, makaturturog ak ngarot. Ay na, ading ko. Awan tinasaya at mapasamak ka no day tala sadot mo ti agado. Unay mo day pa nagsasawa mo manang. Sa anak mo tasadot Anya saan? Kita man talangam? Dandanin pangal daw kunakmanen. Ngam nakailad ka pa iladit Remarak itay, tada ina si kasok. Pinanawan ka anakailad. Itata nagsubliak? Sinangputan ka pa'y lang anak kailad? Ay, anya ngay dayta? Makaturturog akpay ngarot. Ay, apo kamat Orly. Kunaklakit din no kinadwaam ni nanang ngam saan mat gayam. Ay, talaga nga awan tinamnamaan mi kan no kasta ka kanayon. Anya tararamidang Pidong. Basbasag dagiti notes ko. Dandani nga minan ti exam tayo. Makapasadot ag eskwela. Anya? Uy, di ka agsaw iti kasta Orly. Tirumbang ko nagagat ka nga ag-eskwela. Tas ka, nakasagana dananang mo amang tad iti amin ang masapol mo nga agadal. Idinto ta siyak, masapol nga agagatak amang taripato ka dagiti mulami. Tapno makaapit kami. Kat adda mailakok apag tawdan ti gastusak nga agadal. Basta siyak, masadutak nga agadal. No kahit mapidong, mapantalangan na di ayuyang may kadais ko. Anya? Santa na sumrag iti dadong mga klase ta.
Mapantakit ni makijaming. Saan na, ha? Kasano ang makalpas tangay? No saan ta asaan ti panagadal ta? Adula amin day ta. Sumurot ka mo no saan? Diyak kayat, Orly. Masapol nga agripaso ak. Tadandanin ti exam tayo. Adula amin nga bagbagam. No di mo kayat ti sumurot, di saan lang. Basta siyak, agabsen ako ni ti daduma klasik. Mapanak lang ni di ayuyang mi kadais ko. Adun sa manan tinaapit yu kakaanong. Ay, wag siya. Naipaglangan ta nagagat ni Pito nga mang taripato ka dagiti mo namin. Iso nga ado mo tinaapit may ngay lakaw. Ay pagsayaatan tinagagat ti anak nga anya, kaka. Nga ito nga min karapap ti anak ko. Kaya't na makalpas, iti panagadal na. Iso na saan. Naimbagpay ni Pidong nga anak mo, kaka. Nurlingay. Ay, jak amuno niya ti plano na itibiyag. Di pa'y pulos tumulong iti trabaho iti balay. No saan anak kailad, kanayon nga dapapanan na. Anya? Dahil tati agpaiso. Iso a kanayon abagbagaan may ni Sandra. Ay, masapol Isumot lang aming tagmumar. No itapay laang, kat agbalinin ang nagagait. Manmano ang makitak ni Orly diti pagadalan. Naku namon, Melba. Kanayon ngamin ngaglangan. Ay nga, pagkunaaman. Hay. Ket no namin anon adaras nga awisan nak amapan kami kanulaangan ije ayuyang da. Anya, Dahil tati agpaiso, Melba. Sana ka nagpasugsug kan kwa na. aywan Sigurado ang masayang ti panawin mo. Numapan ka kit din makiis-istambay ijay ayuyang da. Kan agiinom dan sa ijay. Diyan ka mo. Ay na, masayang lang ti pagpapaadal da kin ni Orly. No kanayon akas jay taramidan na. Iso nga roda siya. Diyan kaya ti agsayang iti kanito. Kayat ko langan ti agbasa iti libro no bakanti ti oras ko. Iti kasta. Diyak malipatan dagiti leksyon tayo. Aywan gayam. Isubli kong ti libro a binulod ko kan kapidong. Di mon kasapulan? Saan man? Ngamamok ang masapol mo mat. Iso nga isubli kon. Buludot tumanan kan kainton masapol ko. Rabiin asim mangpet ka? Nakainom ka pa'y? Apay ayas, sitaran na manang Sandra. Kasano adi ka sitaran? Kat agdadatamot asaanan ang maiparbang ti kastangar aramidam, Orly. Agad-adal ka pa'y laang. Ngam agin inom kan? Kasama ti may isa ka klasik. Nagawit si Balayda. Saan arason ti panagkasangay ti may sa agayem mo, tapno aginom ka? Minor di edad ka pa'y laang, Orly. Laglagi pam kumaday ta. Minor de, nasasawamat manang Sandra. Naustuan ako ni Tinagam. Ay no, Orly. Talaga abalikog ti panagrasrason mo. Makapasuron ka. Napatagsakit di ti imbagam ka ni Padre Lucio anak kao. Kinid daw ko lang nga iramandak iti kararagda, tatang. Nang ronak at agik sa amin akon. Kasta ya. Kung tatang, ti kanayon ngamin nga karkararag ko iti namarswa, saan ko maamasayang dagiti banbanok ko? Matunoy ko kumadag iti arapaap ko? Anak, nasait ka nga agadal. Nagagat ka. Iso amamati ka magunod mo dagiti harapaap mo. Basta awan ti sayangem at chimpo, anak ko. Talaga nga awan, tatang. Diyak kayat nga adda masayang at tiyempo. Taamok, nga oray apag ka nito lang ti masayang, dakkel ti pagbaliwan, wano epekto na iti biyag. Ay, wan po no day ta. Anya, agawin tan. Nalpas mo ti misa dinarayan ta. Wan tatang, tamapan ko manin kitaan dagiti mula tayo. Masapol at aray patwak idaan na imbag. Anya jay ko na, Melba? Manang Sandra, di mo la kumandakdakamatan kin ni Orly. Ngam saan ang maka-examine ti kabsat mo. Anya? Apay asaan ang maka-exam? Kat dimawat mo't kaninanang iti pagbayad na. Awan mo't ti utang na iti pagadalan.
Ti amok manang, papaayabanda ni Nana Sinyang iji pagadalan. Saan nyo ka di nga amo dayta? Awan mo ti bagbaga kada kami ni Orly. Ay naman ang Sandra. Sapay lang kumaata, di mo ibagbaga asyak tinangidanon kan ka. Ang mga no kaguranak ni Orly. Di ka agdanag, Melba. Jack ibaga kan ni Orly ti may papan iti daytoy apa nagsarita ta. Ngam kumprontaak ni Orly maipapan iti panagadal na. Saan ka kadi pa maturog, anak ko? Iring Pasko lang dahito basbasag, tatang. Eksamin mi nga minan inton bigat. Ang mga maapiktaran mo ti panag-examin mo, mapuyatan ka. Di ka agdanag, tatang. Ilipas ko lang dahito eh. Nala, dakan ka dayta. Di ka na agpuyat, tapno di ka agsakit. Nanang, sumrek ako niti pagadalan. Aganad ka, anak ko. Kandak nga rodan niti kwarta ka. Tap na makastrek ako. Hala, mabitla ang anak ko. Saan nyo nga ikan iti kwarta ni Orly, Nanang? Ha? Ni, apay nga kas tatibag-bagam ka ni Nanang, Manang Sandra. No sandak nga ikan niti kwarta, anya nga iti aramata ka mapanag-eskwela. Sapay, exam mi ita. Oh? Mapan ka ag-exam? Kutuan. Exam mi nga rod. Sandra, anak ko. Anya tararamida mo na aya. Apay akas na tibagbagam. Nanang, nabayagan aluklukwen na tayo ni Orly. Dimawat pa'y kada kayo iti pagbayad na kano iti pagadalan. Tapno maka-examin. Angam saan mo't gayam ang maka-examin ita? Ha? Anya nga sana maka-examin ni bagbagamot, Manang Sandra. Talaga mo't asaan ka ang maka-examin. Aging ga asaan ang makasarita dagiti masaknan iti pagadalan nyo ni Nanang. Anya? Ha? Oh, makitam. Uray lalim mabaga ka itimbagak. Nanang, masapul ang mapantayo iti pagadalan. Tapno maamuan tayo ti agpaiso. Oh. Kuyugan kayo. Kat si ka Orly, agtalinaed ka dito balay. Saan ka arumrumwar? Ay, poor Diyos. Nagadumot gayam tilangan ni Orly dito'y pagadalan. Daytan ti ibagbagak, Nanang. Nagsadot tumat ngamin ni Orly. Ultimo pa nag-eskwela na, kasadot na. Oo na yan. Anyamot tanya kapsat mo. Di nalakit pinanunot mo tirigat ko anang nanggad. Tapno adala pag-adal na. Nanang, Anyamot ni Orly. Oo na yan, di kapsat mo. Nanang, tinasayaat. Agawid tayon. Amangan man niya pa'y timapasamak kada kayo dito eh. Unay kat akinagagat mo, Pito. Adda ka man nandito'y uma. Masapol, Melba. Nasken at aripatwak dagiti mula mi kinitatang ko. Tapno adalat ta maapit mi. Amom, itapay laang, masigurado nga agbalin ka anabaligi iti biyag. Ha? Anya man hindi tang ibagbaga, Melba. Agpaiso, Pidong. Nagagat ka ngamin. Nasingpet ka pa'y. Iso nga amok. Amatunoy mo ti amin nga arapaap mo. Si kakit di mahit. Basta agbalinta na saet iti panagadal ta. Ken makalpas ta. Mamati ak. Agpada nga agbaligi ta iti biyag, Melba. Tandaan am ta. Manang Sandra, naimbag ta na danon ka diti balayo ka ni Bayaw. Oh, apay Orly. Apay nga may ka. Kwa, Manang. Dumawat ako may tibakas ni isang mi. Oh, Pasensya kan, Manang, ha? Awan namin bagas mi kan ni Nanang. Awan may isang mi. dayto yan ti ibagbagakkan ka, Orly. No nagbalin ka kuma anagagat idi, no dimngeg ka kuma kada kami, saan ka ngagrigat ita? Manang Sandra,
Amom? No saan la aga po kaninanang? Saan ka kumanga ikan? Ngam amok amairaman ti inata amabisinan no saan ka nga ikan. Iso nga ipagpagapukkan kwa na. Iso amang tedak iti bagas. Agyaman na. Manang Sandra. Awanan ti makunakpay ken ka anak ko. Napaduras mo ti panagbiag mo. Napatarimaan mo ti balay tayaw. Ken di ko chika na mga opisina. Nakagatang ka pa yan iti nalawa at talon nga ipatpatrabaho. Kadagiti awan trabaho na kalugaran tayaw. Ket sapay la kuma, tanaragsak kayo. Tanayaon kayon itirigat, tatang. Nalaos ti ragsak ko, anak. Kahit nalaos ti panagyaman ko iti namarswa. Tasaan nakapinaybayan. Husto kayo, tatang. Saan na tayo abinaybayan tinamarswa? Nagunod ko ti baligi, gapo iti tulong kan panarabay na kanyak. Ken gapo kada kayo, tatang. Pinadakkel dak ngamin anasayaat. Iso apara kada kayo ti baligi, tatang. Agyaman na, anak ko. Kahit ituloy mo timang tulong kadagiti kasapulan. Talagang aramidak day tatatang. Ken kanayon nga ibinglay ko kadagiti agtutubo ti kinapateg ti kagat. Iti kasta, maibinglay ko met kadakwada, no kasano ti pamayanda, tapno agbaligi da iti biyag. Kang runaan araman iti panagbalig iti tao, kat ti kinagagat, panagsalukag, ken panamati iti Diyos anamarswa. Papagayam di tan tinagibusan ti maysapay apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dala, kinapodno ken biyag. Isurat para iti radyo ni Ferdinand Feria. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWD 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kamitin kay panangtarabay na inbag nga oras kada kayo amin.